enti Odi Ahenkan abetire na adwene e wo TikTokers a omudi UTV Agya Kwabena omudi na tem ye ne femfram e wo media. In fact, this week has been a very long week for Agya Kwabena. Offer ha he Agya Kwabena braha. Offer ha he Agya Kwabena braha. Ama o ma ye na modern motivation speaker by force. Yes sir. Modern motivation speaker by force. Da ensensem no. Odi Ahenkan abetire na adwene e wo ho. Aha Penyah block media. Best one say ni dey mo. Obe like video no other ma subscribe button so na be click notification icon no latest updates na be tell wa adwene dey ama me e wo comment section metro so baswa no a share video more for enya bi ahwe 8 week we mo Agya Kwabena wa trend there from the beginning of the week sa dey kwa wiye ni nyina afa helicopter crash na o ma ne bo ma eni Mutra Muhammad ewuye no ebi mo cast oh na o think Sammy Gyamfi na wo after Sammy Gyamfi 2022 July mu LED subscribe na o mo channel say Erade nku akufo de man no o se o man no it just because oh eneka Sammy Gyamfi kwa wo play ni mu na nka eye normal BBS ye Ghana lose hwe emu ana Agya Kwabena of UTV everybody defense go no ono ben Sammy Gyamfi ba ha na wonya sam chobo bi onya chobo onya chobo bi je wo ho no ite ne ben Sammy Gyamfi tin eye ne ya e wo wona kuma mu ese ye di Sammy Gyamfi atem enam so e ma ono so be kana kira Ghana fo no mu di Sammy Gyamfi atem okay kana bi e kire it sinti no bibi biara be ko bia no political opponent abeda ne political enemy me ho nipa na oye social media sa de mani nyina no party ko ba ban mu a ye hunu fa de nyehwe but obi but enura me hu ba enane 3 days me hu ba ko bi ayesa a conference call bi o sedan yo nipa be ye 12 or more than that ena wo munya na wo mu screenshot na down na we can and I was like no this is not Ghana. Say I wouldn't want to mention the name. I say me no okoye anka ye pa. I say me na nke so okọ. Sa kwasi ampani na and I was asking say so nipa na obo ni din. Sa nipa na moka so mu na ekoye mu anka. Di pa na mo de ayemo. Ade ya. Waku busu ani bi. Waku dofo bi. Wadi wawu. Wase u bibi. Eno mo no. Ene two Ghana for nsa akom e wo media say TikTok there. In fact, o ma horo UTV Agya Kwabena o ma horo no pay. Bra, Agya Kwabena. Bra, wo pacha wo. Na ha ye pacha wo. We ye du tire nu bini mo ho. We di tire hu se bini ka. E de ankwase asem na artist station wa wo keka no. Utire agba pepe hu se kuku ase bayre. Unti kurom ha bi. The Equus Union, one TB, one TB. O patches or Tikruma, one terre. Utia Muna, send them Pia Wamini Kunku, water. One TB as a water, not Tanahona Jimmy. Tanaho, ne Jimmy. And so what any penny quasia. What I say, my Bruna, but you would have feared some. You want the back cat to one nano, what Sana any of the bedger. Yes, someone aqua. Yes, Ghana for answer ebewo enkran answer for amo makwata TikTok I wish you obi wo e wo your friends social media so no ne edika wo panyin Jimmy fo bi say Agya Kwabena at YouTube. Yes, ne edika wo panyin Jimmy fo bi say Agya Kwabena at YouTube. Ghana for me say yewura Agya Kwabena se wonim nyansa anko obebusa ne ho say enano de ne siye anti amen kwaye dey e ka say no Agya Kwabena also obi a wo baby me kokwa ye ne ya Agya Kwabena why you said the 1 minute boy? One say ene. One say e because Sammy Gyamfi eni no. And I say for we Sammy Gyamfi wo no. Eya oya. Ama o ma dinatema to the point say Agya Kwabena than motivational speaker by force. Me ka se me and that me na ma me de nwom na ampepi no ya me ta de bo me bra. Esan se nwom nsam no eye fotusam eye kwankyere. Enti se wotie nwom a eye nwom pa na se wotie mu nsam na etu ma wo ye niam bi a ebo wankaso abrabo enyu bi a metie no say never live a life of regret. Never live a life of regret. Man nya anti ma brabo a ebe ye manumi ho abrabo da bi sa manumi ho abrabo no men ni bi da men ye bi da na say men tina bi da na say mo bi da sanketi wiase ase a kana me bi ho anka yenye. Said you say life is like a teacher or like a school. The more you live, the more you learn. And to say ye nim the basic chinenti ni pempi no, ye bibi na
yanwene ho se na be ya sa ochira ne koba yankasa mi hunu yanka enra de atwa mu no ubu nkoboswe se enra mi yemfumso bi nti enne sanfumso no menye esansa wonim de baba chinanti no wo ye na de na wa ni yie se na be yo china edura ubu nkoboswe wachi wanka se de mi ye manye ni yie manu me hu hoyi aya ne kan ya yesanse wo ya ho bibia enye yie sa abere no menim se ye kasai obi da yare mpa so a abrabo bi obo ebiri bi abese kwa ne etunufo na wontie no ene sa abrabo na obo ye no ama ne da fom na wontumi nsore asem o ka yare mpa so ne se sanka me hunu yanka kasa futu ne de ma ebiri bi abese nko no anka mtie de bo me bra anka nye ne se ne me da hoyi sa bere yi no aye too late no bibia enye ye. It never live a life of regrets. Bomodian said the obekan in neno. Ebe de beso abachina. Your generational curses and your generational blessings. Bra Adam ni Eve edi ne bone omo edi aduaba na me no mienu ye ni hobi. Nanso saadi na oyeye no omo yeye umienu yeye no. Esusunsanso no yen kura na affect ye more eche womo a aye no sabre no. Eti dia wo ye ne no ke hu so china bubu ho akonta na makonta no bubu no bisa hu se bibu akonta e ba mama botoyem ana akonta maka se bi hu ne yanka dwene hu na dwene hu yi da masina no pay wadani motivation speaker by force o ma di juma media na so na asem na fa Odi Ahenkan ene Agya Kwabena na nkasa ho but I say insult neighbor Odi Ahenkan do no din ka twe no free muntem because no he na omo nyina na attack for the government e ba ye no also on the one attack Mahama on attack so on zan ko defend Mahama but Agya Kwabena de obe defend eno na ma abufuo do call so kese ye say amount for the resist stress we kwemu na eno no Odi Ahenkan say eh na say Ghana for sana motie boni be pa na Agya Kwabena ye montimu di na tamsa Odi Ahenkan I will be a question. Kwabena de busumi is one no bro mu ahwe. Hey, me can leaders you organize demonstration. Ewo amasama Kumasi highway so. Na utimi tene e di me mame atem. Di me so matem. Sa me awurade. Me ya radio adwuma obi nkan se mane nhimi say da. Visa me start here radio adwuma from radio back to Solid FM to P. Na branch na me de. So na nka on. Debi pious. De mabu ne ye no mu heye. Omu heye papa. Mu heye. De bade. Boni ben. Meti mi nu Agya Kwabena ne ho mmobo. Agya Kwabena ho ye me mmobo. Oya obetimi ka che Agya Kwabena de nim se de wa mene bo. You ready yango hey, the better me agiensem. What I say? Odi Ahenkan want to say a day point na watwi mu enti Agya Kwabena wotimba bidia no so na watwi obeto abaso. Na after say amount for part of Agya Kwabena nyina chi no still anybody bin ti omu ase afi na amount for sekura videos upon videos kebeti Agya Kwabena. MPP youth na mai wala me mo wa no nyame adwuma na mo ye no Agya Kwabena da pa ne sure masia so mu no mo nya boni o mo ye nyame adwuma because akufado nyame ne ba omi Nyankopon no omo nam mai wala me mo esom de ba omi ba pa wa o me ka akufado Nyankopon ba omi Nyankopon nyese bia me dwama no mo me kasa kwa o omo so mu no obi ntime wo no nyame adwuma na mo ye no because Ghana for so den dokun boy din Nyankopon se me fa mama ha ma no discipline mo it will be for almost 4 years. Na MPP youth lato jine sa like May. Na no one May. John Bodu mu some of the man kokura mo de say fufu ni akwele. Say lato jine fried rice indomie for mano. Nyame de ba umia shamonsa some formula power. Etomu so mu a obi ani ho betimi age o master. Ye fele say Odi Ahenkan na no apanse se ekurasedan
wo Agya Kwabena panta so yo madaka wo tama ye fe ne sen akufo do wo so ensama no mo ka wantimi anka hwe nenne say akufo do ne baumia mai aso mu ni ye tetew ye yam macho de enko se hwe yiwani oh me yachi we na ye fe sen fancy comedy yachi enko se hwe ende just asam na aba na nyame ahiri o mahwefom ena areho ni suno mpede o de ba chekere akufo do nyame wa clear wom enko se hwe masa eti wo ya de na hwe ni ye because youth no MPP youth no mo wo se ya no nyame heda de ba umia shomonsa somo fa nemla power ye re audio odifo bi obi ngele ka kire Agya Kwabena wiase mo mumu mpenifo no mo na mubu bebi se okoto se aboa si unyonko so a ka kire aboa ne se sore ye so enka se sore ne so na aka se sore ne so ofuru so a na ode aba wo so mo mpenifo ya no musanka se okoto se unyonko abodwo se hye a sansuo ne fa odi enu memfansi hu ofanum so me respect you pa Agya Kwabena enipa good despite me dey nyina me respect you there consonance on despite media enyefe ewias nyan support se akola ni Penyah atem na nso koto sun crofom mienu bi eku a no bisa mo se na no dey na siye embisa intempo mu hono mo kone se dey na asiyo bisa se na dey na siye sabio Tama Sammy Gyamfi ni NDC fo ni bi eti radio so ni TV so ni social media etreti ekeka sabi nkwase asam ni nsamo anyeti a MPP aban ni Akufo-Addo ni vice no ana Agya Kwabena obeka ase de omoye enye amunjaye a nka Agya Kwabena nyensa duru se yo sabio esunse ni endi entity yema obia wantimi anka obia asem but obi die ba ne se boten na Adentini afre bibi back to sender. Bible kraka. Bible ono kraka. Yankopon say amma onu omusu no onu omunsu na amma onu omonsre so no omonsre. Nti Agya Kwabena wantimi abe condemn de akoso obra Sammy Gyamfi de no okeka. Esa de na tene esa mo bo Sammy Gyamfi apawa ma Sammy Gyamfi mekoneko Agya Kwabena mesrew me medi watem me respect mu nyina Odi Ahenkan but nansen de ekoso despite me dan nyefe saa na gifty osei as say friend gifty adoye otra homa bulldog ebe didi Yesu Kristo asem atem mi wasoso Yesu Kristo wu gifty osei ya na wu ye gifty adoye ono hu na wadidi ama ne uti UTV ama ne penifo bebre ni mu enye Yesu Kristo ya na as Jesus Christ ne ba Yesu Kristo ya to ye ni de ni mu na nka wo gift ya adoye obi animu wati ase wantimi anka hwe wantimi apologize unless say enkrofo be baashe wansa no wo betna hono masan be kasisen na sisi enyefe kra ntino mesremu a mo despite media no mo ye niam bia ebinimu bom ho modern pa ebinimu bom ho modern pa du omu kwam ba ebim suso de enye ntimu hwe na munya muntutuma na moye o respect akwala be respect o enen kwala amaba no on respect akwala on respect o ntimu mamani na ho me fa ba bia ne metia na Agya Kwabena tia no pe na me ye ma adwen se ne mebo na ma hwehwe se Agya Kwabena no mebo ya very nice man o oya esesa papa mpanifo na omunyi a omumpese ombenyi ne tambia na omuyi omu ha no tonton no so so ba hwa na edwene ba ko apie firi mu very nice man da se betimi a anka tena UTV wow o se UTV na kwakwa ese mpanifo ne na ehwe omu no omu hwe ebi no kwantimi comment na esa wo ko baby so atiase na social media ne da wo baba ha no de a aha no o masoro o masensen ebi no matrap eto they don't care omo fa woni nipa awoye yesre wa won kwa ho hia yen kosoa na suppression no na kosoa na fa
Natina baby drum, we yes, rawa, and your custom, homete. Why, what aroma? Agya Kwabena UTV. My son baby. Once also by any tick no. Once our credibility now one. Above from our tools soon. Once a Ghana for soon. On bed do what time we said do what time we soon answer. So next time, we no opportunity we won't send our Becassa. Now we won't send away Ojuma. UTV 1 hour 10. Utiko no send me there. Despite no notice I won't be UTV. No, onye in face same no be a fence saying Peace FM. Only be company when you be here. Into opportunity bang out say kwam despite every company when you be na utiko no to send me and ka kwata YouTube no so enyansa na ya yi wodi a ukote ho station ti se no kata che fifa e no no ye ne de no en se tenye pe en se tenye pe na nso ma onyansa hin adwuma se onye opportunity to station bia mo mfanya politics because the bia na kita no na adwuma na da wo so no we say we neutral o se na Ghana fo di watam obuwa na Ghana fo e mo ni na ahye e be di watam ama wankasa wutu fi Ghana yem fa tu me kun yem fa nkanta me twa wuti yem ma me bro but atam ni bie keke no e mo ja YouTube adwuma uti kunu wate uti kunu ba bia o te o tantra ho no e fie kwana ko fie no aya this Saturday a yo boa doma no na gota wo ire onya ya mwa ni yi gota nim ene hia why ya nse hunu no muni mufu na mo de nam Kwabena Agya Kwabena wo UTV me show video no pa why ya show video no round tip to man na na kuwa ro hye nkoda anyanka mo bro hunfo hye ayi enwisia omo maami no mu papa ni awuo hye omu kuda o hye omu SHS ena sa the same kuda no 15 years ni 16 years for go be hye camera si omo so edidi papa ratam asif se omu papa tipen ni sa papa no asif se omu papa bobra che na na kufa no asif se omu maami no papa omu bra omu ba krampo no ye kabo meduru na kufa no omu didi na tam na UTV to wan ka hwe uti krom harum na ana Sammy Gyamfi ka se wade kum na do abra no wa president but o di asem na wo kan uti kuma na samu honto etna radio gold kete ayi erade se helicopter yi alase plane na na kufa ro kwa kofro no erade crash plane no amani mu no wu a Ghana ye hwerehwe uti se ba mu wate Agya Kwabena uti se mu ma etotwi no ade na mo ye nya twu we very hypocrite we are very hypocrite ade uti se abusuafie wate because of politics in money frefra mutimi kan okura no fankyere amanyofo obi amanyoni bi jimia na so odinsa fo mutimi kan okura no nkyere no na afa nimra na so na se school na mo de MPP fo nkura no kwa no o my graduation ewie no mo de mo ye service a moto se ye ticho magum o my graduation ewie no mo de mo ye national service a moto se mo di debate mo nye se mo de appoint for national security tata nipa uto kan okura no nkyere Sammy Gyamfi uto kaka o de ba o she botonti o kan okura da UTV gwa nyelo to na maka UTV kwa mi heloto mi he UTV ni loto na mo mu bank ye mu bi kwa mi he UTV ye de uto at TV so en Kenya zasam politicians aye no wana nye wa ya de ne sese bi etiamra no mo na ya we wa kan ko na chense Sammy Gyamfi ade awdo wanu ko kan enye someone who talk uti radio gold and some phone wanu kan enye anutina bibi fo kwa no so every no kan ko na che no na uti ahunu sa pompo o kan ko ni nchedi pa no e na woto no na ai mu didi Sammy Gyamfi atam mu ye ni sei nenne oni ho a na hwan na kan ko de che no dia de na si enra ne no obi ye bibi sa e dia de na si enra anuti ama akura bi so every I don't know, radio presenters are more common. Say, Basa Baba, and I said, no, maybe a Ensu Baba. I am one of the Babigo, more can pray. More can pray because Yamama Mamma says, Kuto, and I why would you to 12 for your money? I have out for return will tell you to Mamus was up on phone. And you been our can out tournament and some phone I would do. Some man can pray, say, no, your body, listen, yeah, dear. Yem to be a name of your so you do be able body Agya Kwabena you body ni aso kama dia to because Adiana mu dia ye no
kwan na mo boto wo no na ndi for ma ba to na mo di nya tumi no we so hu say sa kwan na opposition for so ba be fa so dia be me ka no kwan na ache ho aduade na mu dua no kwan a mo fa so atabidi na mo di mpani fa mo nya tumi no o hwe hu say be yesu yakwa SHS na wie university aye graduation wie yes service nti ya de be ma mo left and right muna mo so at them the so our Ghana politics ka politics de Kenya to me aye kabi ma me kabi kire wadwe na me kire ma adwene ka de o president ya na me ka de me president ka de me party aye na me ka de me so me party aye about policy good policy social intervention for Agya Kwabena utizen category fan PP to ne fan DC to ne fa mu mienu to sani ani na hwe de wa Ghana wa de Ghana abobra o ma Ghana akowiase afani na o ma Ghana agidin and a drone UK but me ade drone by there I feel UK for 3 months or 4 months ni I feel UK so there I do drone service about UK I feel UK drone about Dr. Mahmoud Bob me ade bag Ghana I feel UK whole UK well developed country like UK I feel mo so I drone mo so ayedie ya nyan kan be ya de na sa party na mu didi e che na mo kan ko eche mu ya mu timi kan ko eche Agya Kwabena wo be so na nka asempa ntire nipa no etu ade o betu okay ugo fi ade asempa na ko ka kire me se dia way week e be long one ma fucking e be a very long week for you the piano source so wo Agya Kwabena man TV ni so an ka asempa TV3 dia me ewi ase na e woro ho wo de ma me ka mama la familia wo Jimmy na asa la familia wo Jimmy ewi ase na e woro ho because we be Jimmy and Jimmy, you can associate Jimmy with comedy and Jimmy with fooling. Once me senior man could young salary, which my castle with Jimmy, but need any Jimmy in your comedy or the young man for us. But I could have screens Agya Kwabena. The Jimmy, you know, you're fooling and only and sat and coupon quarantine in Sasaya, and who swap near catch say Jimmy no and I do be the Agya Kwabena, dear. Because Penyah what is so. Abusia former is cassette to coin a quiet the particular breath fee, never she fear the young. I'm not doing what mean UTV so as a presenter. Like Agya Kwabena quite changing, because Agya Kwabena the service and quite change Agya Kwabena the presenting. No could be BBC. Where are you from Ghana? What's your name? Agya Kwabena. What the hell, man? And I would be Jimmy. Now, come in deep anymore. In the what I mean, because I did get a man who do. I'm shocked and everlasting. Hey, Agya Kwabena. But so our patron. It's you wouldn't mature power. You didn't use your head. With this a cushion ball, with this a comment session, with this at the package. When to make pencil and answer, oh, the grandee or apple so. Fin have a patron. Now, more UTV for near despite near Ferena home. Near despite her. Near despite her. Timid do. Hey. What the hell, man? Agya Kwabena. Agya Kwabena say me esen ka mi nkabi better say Ghana youth a kire o mo power o mo di papa na tamama ayema kono so o sem bi di na tembi enipa de so to na wagimi a saa ne be nkran kiten kini bi di watem bai uti se de kakapa ka utrum o chese Sammy Gyamfi no chese no hia cha Akufo-Addo ne boa Sammy Gyamfi na ono mo obra bia da no o mo obra bia da sata mo wonwale ye wonwo ye no ne hu hia cha Akufo-Addo ne boa amanfo be chanti kum Akufo-Addo ma ye radi ekum na na ado ma ye nde we hu obi koka se nka wo so Sammy Gyamfi na ewu a eno de okoko apai ba betra ho bitu yefu se Sammy Gyamfi hu hia cha Akufo-Addo ne MPP fu nti eni kwanse ya kasa anso waje wani so uti se ne eto atwu ti se ne eto atwu next time obesu enyansa ati next time obesu enyansa the great man me pesa me catch the Agya Kwabena UTV say fine ya hu so ya radio presenter yeah so wo ba UTV radio station wa TV station wa the Ghana for person Agya Kwabena anya ne say newspaper and yes wo making kind today because when nyansanfo na ayo chiro wo mu nyansan wo bekan ba ma Agya Kwabena anya ne hu nyansafo so wo betu yafo no nim nyansa Agya Kwabena wuti so a
ɛno nkyerɛ sɛ woyɛ nyansafo enti wo de wo ba yɛsi newspaper nsɛm wɔ mu na mo mɛkenkan kyerɛ yɛ na yɛ ne a yɛankɔ school ne yɛnte deɛ wɔ man na ɛkɔ ba yɛnkasɛ bɛtu yɛ fo because yɛka afutuo paa de Agya Kwabena wonim nyansa si yɛka afutuo paa sɛ obi bɛtena TV so atu nipa fo ama nipa afa mu aba anyɛ wo Agya Kwabena mesiti kɛse nkyerɛ nyansa wo bi ti kakraka agimi nko a ntime de Agya Kwabena me ka tro the great man me so wo bet TV station ho a ne yɛtwa wo to TV ne so a kenkan newspapers ne yɛntie nsɛm a yɛkɔ so bentu obi afo ne yɛka nyansafo Ghana ha wo nka ho ukuro mu ankasa kura afiri wo kura ahose wo no yɛpɛ nyansafo tɛta Agya Kwabena wo nka ho na ada yenim wo jimifo te sɛ wo Agya Kwabena mesi Agya Kwabena wo anya nkwa asɛm na Ghana fo be tu atam saa we wo be wo mama ne mana bɛsɛ no me bom pesa wo ma wa wo mu nyina nyansa nkɔ so wo mu maame na wo de nyansa pa de wo ni bi Jimmy Agya Kwabena was all say Independence Square omu ye yi kɔ hɔ na kɔ render state apology ma Ghana for na obi ayi enya we nyesa pa de because we di watem awia no pa no de sum nyina kyerɛ adwuma me comment section aha yi Penyah Block Media akra